ama sa piling hen la bela Kuki channel THUSOH LAHKHOM ni ho zo se na bon on ko pa tu nang wan ni THUSOH chum la chum ho ana be khom ki lo ite Russia in VANNOI chamlhat kam Ukraine chi sa bulte la apat special military operation ti minsa anabulu apat tu ni sana he galin phatnalam amano lo na chunga gamtam pin Ukraine apan pia apang loi khat koima lama panglo a hilole agua Russia ta sot jing om laya Russia in chamlhat na api dana Ukraine Donbas kam kaya Donetsk le Luhansk People Republic teni separatist so vai hom na munchu tu tha chun North Korea in chamlhat gam khana hetpeh-u na an phongdoh un a hi ga het thei khat chu achi sa ni khu pi masanga zong hitia chu Iran le Syria gam tenin zong a hetpeh apompi naw an phongdoh saw an hi hichi thua hin North Korea's officers KCNA in confirm aboldong zuyun North Korea Foreign Minister Choi Sun Hai in wachan ni khochun gamte ni ato ki ba pi te ni hinga hetpeh na lekha anathon in a hi hichi tu to ki mat chun ni Ukraine in zong apet pe na adon but na in Pyongyang to agi kom to naw ki mat na ho zo se su hai an hi saun a hi hinla hichi tu su to ki mat hin self proclaimed republic Donetsk le Luhansk mi piten na sata in analim ovin a hi gel to thei khat chu hichi gam kai se hi achi sa kum sang ni somnali kumapat Russia in hilai muna galgu bolo hi nasata anato sot jing tu kumbultel ha gal ahin bol kun wa chu chamlhat a hi naw hetpeh na le phongdoh na aneijeh hi hichu Kiev le western gam hon nasata anaza da wa anadau dalu chu hi North Korea te hin tu chung se hilova Russia in kum sang ni le somnali kuma Ukraine gam Crimea gam anala jing wazong Russia te atosot naw an phongdoh saw hi Russia in Ukraine hin bulukal lhanga ahong linto hlonin VANNOI in agua athu masat pin chu neh-le-chah lhahsam na food crisis si ahide hi hichi tu to kimanin amasapina dingin Russia le Ukraine palai ten kihouna direct talk na nei ovin hi achi sa lhakaw lha apat Ukraine gam tuipi kongkai munapat nitin changli mim ho ki podo ding ho chu tintan na blocade Russia ten an bolji uwa buin hi ani ania khangjing a hi to lhon'a Istanbul muna Russia Ukraine Turkey palai chule United Nations officer honjong pan anala owa ki hon hi aneijeh hi hichia chun nidan thumvel ki hona aneijeh vin aban hapta kalsunga Turkey gamsung'a ma ki hokit dingon Russia le Ukraine palai hon kinup to na ki phat sa na aneijeh vin hi hichi ki hona abana hi ki hol hana omding ta sanna aneijeh vin hi United Nations General Secretary Antonio Guterres in anasaina Russia le Ukraine in kinup to na former agreement hin nei do ding danlon kinep na ananezin hisun Ukraine gamsunga pet sangle mim ho Black Sea tuipi chunga tol do hong hi theiding a hitin anasain hi amana sebe na ki ho na masapa hi alol hinge atina pana aban kina Turkey muna ki muto kinwa ki ho na gamtenin kinup to na dita ahin pu dol honding ahi anati Turkey Defense Minister punjong hichi thua hin haulimna thilpha ahin luding anupdan anasai nahi Ukraine President Volodymyr Zelensky in ki haunal hangpi le machal na ho nilha gamsung pumpi address abol na ban nei chan ki haunal hangpi le machal na ho phongdoh na ananejin Turkey sunga ki panazong an phongdoh in hi changli mim te hobit kecha toldo theina ding ki hauna hin som machar pi Turkey United Nations officer chule adang dang ho zo se ho henga apan la na ho chunga alung laina an phongdoh in hi hichi ki hauna hi Russia tian konglen hovet la na anewa
Russia dona galman cha kipuho omemtia a holding on asayon hi hichika la chun Ukraine ten Russia in Ukraine changlemim ho ai koi agumang zingowe tin ngo na zong ananei ovin hi hinla kihouna chu bit keichan ana chilhan a hi ga he thei khat chu Ukraine hi neh-le-chah lama a phongdoh loi hi na ban over wheat corn le sunflower ho hi 2.5 million tons kumkhat sunga phongdoh zo hi ekiti tunanong pina Russia le Ukraine kihouna jeh-a Russia tian center Ukraine muna bom anakaphom na ova milham som nilakhanin thina anatuin hichihon la chun chapang thumjong anapangin hi ekiti hichi thuto ki metchun Ukraine President Volodymyr Zelensky in hitabang chalo na chu act of terrorism hi tin anapongdo in hi ga he thei khat chu hichi Russian missile ho chun Ukraine center gamsung'a office block ho chu akam hinla bom hata chun avela chenna ti chu residential in ho chu anha su sit le hi hizia chu milham tam pin thina ana to hi ekiti hichi thilso palai hi European Union in hack muna Russia le Ukraine ka ki boina chung thua war crimes thu sei khom dinga convent na bolo hi ekiti hichi chung thua hin Volodymyr Zelensky in Russia chalo na chunga along lailung kidang asa na ana phongdoh to lhonin amolem ho gel do nan condolence pat jong ananei ovin hi ekiti hapta kalsunga United States President Joe Biden in Middle East gamkai chutna aneijeh ki kompi lam kai hoto ki moto na ananei Benjamin tu ni hochun Israeli Prime Minister Yair Lapid to kihouna thuta ananei lhonin hi egiti hichia sun avela ki tipna pankhom na pledge ti chu Jerusalem Declaration ti chu ananei lhonin hi hichi thu to ki metsun United States Israel Strategic Partnership zong Declaration ti chu ibithu zong le Iran nuclear garment sa nei sa loading chule West Asia gamkaya Iranian dei lota chalo na nei hovet swiding ti anapungin hi ekiti United States President Joe Biden in haulimna ananei na Iranian nuclear garment sa nei loading giti hi United States le Israel adinga akhopin security interest ka chu hi anati hichina dinga chun diplomacy angai chapinin chule Israel to pankila khom zinga gambung sunga Iran chalo nale Israel chunga atum hi kilolin sa loading a hi sole Iran te hin intercontinental ballistic missile program achi piwa VANNOI galgu bol ho adia Hezbollah hola a than sa hi ati hichi plet sun athahbeh United States in Israel hi gamkaya military atahak na atosot zinga Jewish gamhin amelma anga kona ki vendo jing theina ding over apan pi jing ding over hi ekiti India gamsunga dinga 5G services manpat ti chu roll out na ding lhapabeb khatbo awat lain tunaitian telecom equipment chona license condition available kinovin hi hito kilhan chun mancha ding Chinese khutso lamlo na ding tusu na bolo vin hi hichito kilhan chun services ta hi Chinese product man loading omsa network kilit na kisan jing azong man loading ti chu hi hichun Chinese company le azo di chu vendor ho block o bolding chu hi tai ga hi thei khat chu hitabang tu gon hi 5G network mangmasa United States United Kingdom chule Sweden ho kisanin anachi pi saw operator Chinese man cha mangho zong anakhaw na hi hichiki bollo na hi Chinese company 10 5G technology mangcha athil akhut su hawa kun gamsungi hanmi pi changwal hi songle Chinese government adinga velhi na spying aboljing uvitia ngo anahiu adia
Canada gamdi in phongta China te hitabang thua hingo na anei saw hi hinla analyst pabkat chun hichi akichi pi ta ta le telecom mancha ho aman hong sangding market hoa mu hong ha sading hi chun customer ho chanjong ato kha thejin asewin hi kuswa panapa na sina chen ngai ho zo se chung chi wa gi pagi panaw khet pa ove THUSOH thai mukit ka ovin mabuanon mangphale chibe